F'konferenza tal-aħbarijiet is-Sindku ta' Marsa Scala Mario Calleja qal li l-Kunsilliera għal kontrarju tal-Ministru Austin Gatt ma jistgħux jorqdu sew għaliex jinsibu mħassba serjament bis-servizz ta' trasport pubbliku. Marsa Scala hija lokalità oħra li fiha residenti qed jiffaċċjaw sensiela sħiħa ta' inkonvenjenti minħabba trasport pubbliku provdut mill-Arriva. Li da servizz li qed nitolbu aħna, li qed talab is-Sindku il-91 pereżempju li titla' kemm iż-żona u kemm is-Siberja kien introdott 13-il sen ilu. Ifri bl-Arriva morna 13-il sena lura meta Whittle kien għadu żgħir. Dal mhux nitolbu xi ħaġa barra minn hawn. Illum il-ġurnata Whittle huwa raħal enormi. Għandek popolazzjoni ta' mill-inqas 11,600 ruħ. Illi qed jiżdied, dejjem jiżdied. Flets dejjem jinbnew, impossibbli li nibqgħu b'dal-miżerja ta' servizz. Din is-sitwazzjoni qed tolqot l-aktar lil persuni anzjani u b'diżabilità. Di rajta bajnejja, ikun hemm ommijiet bit-tfal żgħar, nies disabled bil-bastun, ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. It took us 2 hours to get home from Paola the other day. 2 hours, because all the buses were full. And I don't see why they can't put an extra bus on at Marsa, empty, to clear the roads. Lejliet il-konferenza tal-aħbarijiet il-Kunsill Lokali kien informat minn Transport Malta biex jerġgħu jiltaqgħu. Iżda s-Sindku Mario Calleja spjega li l-Kunsill li l-żmien twil jiltaqa' mal-awtoritajiet u għalkemm kien hemm tibdil minimu fir-rotot xorta waħda hemm diversi proposti li għadhom ma kinux ikkonsidrati. Saħaq li żmien il-laqgħat issa spiċċa u mill-paroli jeħtieġ ngħaddu għall-fatti.